Sisaphinde siyabingelela kubona bonke abantu. Siyabingelela kakhulu njengamanje. Ngithanda ukuba busy esigodlweni endumbeni mayelana ney'nsebenzo zabantu. Sinabantu nje sizobaphakamisa ngomhla ka-25 okuMsombuluko lesiya kuwona. Kusuke silungiselela leyo nto ukuthi funa abaqambe bayafika, iy'nto zabo sezi-ready, sezilinde bona, yabona. So-ke sifuna ukubambela nje ukuthi asizona iy'kema, asiwona amaqola, asizona iy'gebengu. Ake siphinde sikuveze lokho. Uma sikhuluma ngesigubhu, sisuke sikhuluma ngento enje. Lento enje i-right kumuntu onesigodlo, kodwa kumuntu onebhizinisi ayikho right ngenxa yokuthi imqhatha nomakhelwane, imqhathe nabantu ukuthi usibani bani unesigubhu. So-ke ngiyabulala ngithi phansi ngey'gubhu phansi. Into esiyenzayo thina sikukhandela isigubhu esikanje esike sikuqhathe nabantu ohamba naso noma ngabe uyahamba uya kuphi. Uyabona nje lesi asiphumi-ke lekhaya, ezalekhaya ekuyizona zona esikwazi ukuthakela abantu kuzona ukuthi kube khona esizokukhipha la mase sikunika abantu. Kufana nalona, iyona nkosi yala kulesigodlo-ke le. Asikhiphi noma ngabe ufike nemali engakanani, ngisho ungasilethela u-300,000 noma ngabe u-500,000, lo ngeke simkhiphe ngenxa yokuthi lo uwona mgogodlo wempilo yethu. Sileke sikubambela nje kancane, sikukhombisa ukuthi asilaphele econtainer, awuzofika kusasa uthi uyafika kuthiwa abantu bale ekhaya sebahamba, kodwa senza sure ukuthi sikwenzele. Yabona nje urawundi lo, isigodlo lesi, angithi uyabona. Ngeke sikutshele ukuthi khonani la kulamabhodwe, uthina kuphela esaziyo. Ngeke sikutshele ukuthi lamabhodwe asebenza masekunjani ngoba phela ngeke sikuthwasise konke. Ngeke sikutshele la ukuthi kwenziwani. Kufana nala, ngeke sikutshele la, kodwa vele angithi uyabona ukuthi la kuyasetshenzwa ngeqiniso. La mawukuthi siphakamise umuntu-ke owusomabhizinisi, ngeke singafiki sizomkhulumisa la kulo baba lo, ngenxa yokuthi bonke abantu abalendlini baney'gaba zabo. Wonke umuntu ola endlini unesigaba zakhe, nalowa unesigaba sakhe, nalaba banasigaba sakhe. Kuya ngokuthi umuntu simkhulumele. Kodwa labantu abaphakamiswa ngamawashi abangekho abangafikanga, sisuke sisebenzise lo njengoba usizwa wena sifake igama lakhe. Angithi uyabona la, mawubuka la khona indlu lana, yabona umnyango lona engingena mina kuphela ngoba ngiyokwenza lento ethize. Asifuni ukukuthwasisa ukuveza iy'mfihlo zethu, kodwa sifuna ukubona ukuthi nje kaMhlongo sisebenza ngeqiniso. Inamba wona sithola kuyona ithi 083 406 8658. Asimfuni kodwa umfana, sifuna umuntu okufuna ukukhula abe indoda, sifuna umuntu ofuna ukusuka abe intombazane asuka abe usisi, ngenxa yokuthi usisi uyazazi ufunani kodwa intombazane ayizazi ifunani. Sinika umuthi, intombazane ijike ihambe yolala endodeni, umuthi ufu ungabusasebenza. Nakho-ke la kamphela ndaba la, uma sesingene la kusuke ngempela sekucaca ukuthi ngempela sesikubuyisela kaMpumelelo straight, wena uphumile ey'nkingeni zokuthi ubuye uhlupheke. Ngeke sikuvezeke konke ngenxa yokuthi asithwasisi, ngisasho sisakuleke sikubambela nje lapha nalapha egameni lenkosi, ngoba nakho uyabona uma ubuka lapha emphephweni nanka namakhandlela. Wena uma ukuthi uyakhokha la kaMhlongo uzosetshenzwa, awuzi wena la kuthina. Wena uyahamba imali uyibeke lapha ukhokhe, mase uyacela emadlozini akini ukuthi amadlozi akini akulekelele, yabona. Uma ekulekelela amadlozi akini akulekelele kahle, enze yonke into, kube ukuthi zonke izinto oy'funayo wena zenzeka ngale ndlela onayo. Kodwa-ke esigodlweni ngifuna ukunitshela lokhu ukuthi abakwazi abantu ukuthi kuyabhukhwa esigodlweni. Awumesani utheleke ngenxa yokuthi uzothi uyafika kanti thina sikho. Kusasa nje ngiyahamba ngiyela usikisiki, kade ngixoxa nomunye umfowethu wakanyoko, umngani wami osetshenzwa le ekhaya. Kodwa-ke ngiyamtshela ukuthi kusasa nyoka siyahamba siya le ey'ntabeni zakolusikisiki. So-ke ngiqonda ukuthi la ekhaya siphumuli ubusuku nemini, sigqilazekela abantu, sihluphekela abantu ukuthi abantu bakwazi ukusizakala bonke ngendlela abathanda ukusizakala konke. Ngicela singabavezele-ke bonke, siyabonga kakhulu lesithuba nje silithathile ukuthi abantu basizakale, likhulu nalo, akufuna kukho ongaphezu kwale. Wena nje thinta kule namba ithi 083 463 083 406 083 406 8658 083 406 8658. Asiphinde sibonane futhi ngokuzayo
ngoba njengamanje ngifuna ukukhombisa le bhodwe esithi kade danhlupheko la ukuthi sisuke sikhuluma ngani. So hamba manje siye kulona ibhodwe 0834068658. Nali ibhodwe kubhizi nale egcekeni ngisabamisile abantu beyimoto ngixolisile kakhulu ukubona ngathi ngicela babuyele ngaphandle ngoba nabo abafana bayabhusha. Angifuni kulimala imoto zabo kujike kufuna ukukhokhe mina. Cela uyibambe kanjalo ke egameni lenkosi. Qhu sobonana futhi.